tinotekesa makadini muri yeZimbabwe kwamuri ikweyo. Ndinobonga, ndinogonda taakuziyana ndiKaleb Simangu anditika tine kasingle track kari kuuya manje apo kari kubikwa mustudio ndi Washerworks pa Black Rose Studio anditika kanozi vanhu vachauya nevana vanouya navo kuri veibva navo kuri. Ngatichiyaiya tizwe. Inini mbuya angu zvavaiita manje vaigara vakati mari ishomani aikwani, vana avaende kubhazi voenda bhazi ravo veikwira veiende Chiredzi Chipinge veiende kwaManjira vaienda vega nekuperekedzwa inga vasikadi. Gore rimwe vazotware mhuri yeshe peya ndoda kumbokwidze vana vangu bhazi tiende kwaMujiti kotore zvitupa kuChipinge. Gumei paManjira peya pastation vana vakati kuningire bhazi kudai mai wenzoudzane mavhiri ungachavabata vana vopetuka peya vakanange kanyi nechidhasti road chavajaira kuti vachiringera bhazi kudai dzatanzoudzane mavhiri avachadini kuriona. Hino ndiri kuti tingaronzawo zvebhazi here zuva reshe. Ndiri kuti hai kwemuriyo kanyi ikweyo ndimi makabare vana mukasaafundisa kuti soto rega navo kuchechi zuva ramunoende navo veiningire musuwo wechechi kudai maiwe amuvabati hai vanotiza. Aiwa zviri kubikwa zvirimo mustudio muchazvizwa. Ndinobonga, ngatitware vana vedu veshe zuva ngezuva tiende navo kusoto tisavasiya. Tikavasiya ini ndiri mufundisi ndaende kuchechi peya vana vangu ndasiye kanyi ndinoda kumboparidzire vane. Haunosiye vako kanyi weitwara vevamweni ndo vaunoguma variyo ndo vaone kuparidzira vako vachona vanoendeswe ndiani kudenga. Aiwa tinobonga tichazvizwa zviri kubikwa zveuya paya hakusi kuti ndinoona maningi kana kuti imi hamoni asi tangoti tidini tionesane. Aiwa ndinobonga ticharamba teidhibana pakona apo pakazi subscribe mopabaya toramba tione zvimweni zvichada kuzouya. Ndinobonga mwashuma ndini wenyu wamakajaira Kaleb Simangu.